다른 언제기 럽지 가장 더 미튼들다 가장 오래된 게 grammar 가리바 adjectives가 adjectives는 describing words 하나 디시게 해기지 다딩아 가장 저 가장래서 라네레 데 고림부리샤 코튼두샤 레다 천다다 안데 참말로 고디시게 차도라 리마시시바 언제 미세 카사와장 말와 뭔데 잘라이나레 미나 콜라지 디시게와 태워지시게래라 다 다른 언제 디미튼 카레 태워로드 카레 adjectives of quantity 라 다 adjective 나나 겐시 임바슬라야 야나 루체 유라 가자이나 아주 지당고 겐시래라 천다다 되네 지컬라 친구도 tun주들래라 다 다다 quantity라나 언제 이남게 잘라뉴 좀 quantity래야 나나 dilera mangle ki shida chala mangle so khare chala mangle la pa pe sumshi kajugo ngale kare nyemba hasade chirini ko la da samalo ko khacha dere mangle de ki shi to adila ko dishish ke do ya chala ibasla di ani khacha dere adjectives of quantity thang de ki gensila na ti to da khare ngajli lo na read about Amar's science project ra Amar ki kare tsiri ki lecture di lo sho has lo kola lo sho has Amar needed many things for his science project Amar la khari ko hore chala mambush ko hore khari chedula korang ki tsiri ki lecture chedra so many ledla ta sometimes so he opened his cupboard korang ki almari di kochires he found 4 sheets of colored paper. Mora kora karinere chunda de dembe shu de dongsra chunda. De di in shu shinye bares. Ashora 2 scissors and 5 color pencils. Ani chamzini da ani kharsa de chunda jinge shanyo ngados. He also found some silk ribbons in the corner. The silk ribbons lana ngana suta zegoro chozo bala chi ribbon ro stang da ribbon na red ro recha ro stang da tundu chi ro atrush. Adende nganjogi call of chi re pe badin so. Dinala sungde nalo la tiela pe chi da. Dende re rimbu ro danar ke yan zo ina di khasa the room that the non that the because of the zegoro so to sambala ziche chisa peji chi da hansa the day la ribbon le ra and silk ribbon na this jambu jamsha ge la khosho me ro pet chida silk la na könje la kora könje na gi silk la yena yana könje da dembe ya the tushish li da the day ge ribbon khashish dus surdala in the corner surdala he took out a paint box and several brushes Dine Koran khare matem bare took out lana matem ra take le di today by ba took out lana matem ba chlor matem bare sara almari ne kadere paint box remote je gi shogam gamje sara and ta dina remote je le zaba tira remote gi tsenda looks je atila khorwa and several brushes ani tanda di tsendang je gi ngazu da khalotla brush later tanga brush begin anga tamasta ye de dira chen tang che ki ya de khashi chtem bares he got some paper cuts and a few paper plates tene koran la kharare khadu paper cuts paper cups konda paper cups la na di shugi magya shugi forward ra de khashi da a few paper plates dine kalt derma shu derma to dine khashich from the kitchen kane tapsanara rest he also got a lot of drinking straws lana on the pipe lega just dondu zambala dilu hondela straws drinking lana tungchegi da pipe lawre bukhala lawre hala he spread them all out on the table Dine Koran changma tambares karigala chosagala patambares then he was ready to start Dine Koran ani ta gochu ye thadi res ra decha gochu
lazamba anzo kharta godu many, for, two, some, five, several, some, a few, a lot of, ra kashi dan roda pe mangbole roda an changa se don din samulo khachai do an changa da chi mangle ki shi do din samma kharcha de re mang changjin la ore changa chin ki di la ni do gensi. So many, four, two, five, some, several, a few, and a lot of are words which tell us how much and how many. Kazus da kazu mangle. How many lana kazu changa se yukyo changa tila how many. How much lana kagamzi le yang zoina. Jini kazu go le mara. Jini kagamzi go ye le ra. Ra jini denzo ji changa se me ni kat. Of a thing that is, there is, or are. Kazu chi yume ni yume ta denjila anzi kazu yume kazu go yume da kagamzi tu le ra. They are adjectives of quantity. Zola khalore adjectives of quantity ladies. Down the exercise to circle the adjectives of quantity in this passage. Ra passage lana da dum dilla kocho ra dum don dilla chunji. Dinde nala ane korda gyasho has quantity ra. Insi. Sunil's family went on a picnic with a few friends. Sunil nangmi di and the